Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, asino aya, di ka na yung pataray iti motor na iti rabi ay makatitiling. Ni kano pari badong. Ay, Adda kano ginatang na asigundamano a motor. Iso ti kanayon na apatarayan nga uray rabi ay agraraman na pare ka daw. Naadaan lang iti segunda mano ang motor. Kunamlan are iti kalsada. Wen nga rod Ipalastog na matan ti motor na. Uray kumaa, no dinagnisit ti rumwar nga asok ti tambutsona. Ay, baga akto no akita kami. Amo na mater aramidan na. Di na pa'y ilabas dito asidag ti balay, tapno saan amasita. Saan nga iti amin nagundaway, kat makalise, dahi apari pa daw. Anya ngay nga rod ti aramidam. Baga, saan nga pataraya ka na yun iti rabi? Amo na nga oras ti panaturong. Uray ko ma, no saan ang naariwawa ti bulok ang motor na. Apay inteng, anya ti aramidam. Aldawan Apay di mo makita ang agsilsil po na. Na, anyat orasan. Day takat silpon ti into naram. Ne, apay, kanyat problema. Ay, agkabaw kan. Mala daw kan ija barangay hall. Kababain ka dagiti tattao amang ururay kan ka ijay. Si kadag kabaw, dungo. Anya, pag ko na amasyak ti agkabaw. Anyat ti aldaw ita. Kita am ti kalendaryo. Ay, Domingo mat gayam. Isumot lagayam amayat ti sisikawilam. Ay, inakman nga rod makinisa. Ay, awan mo. Nalipatan mo daw. Ay, ibagam to kan ni Kwarog. Itulod na ka. Iti motor na, ha? Apay no si kangaminan. Amangan mat no agpasada ni Kwarog. Pangtad ka man kiti tigatang ko iti gasolina. Saan nga gandar ti motor ka? Awan kwarta. Andaya inted mo kanyak a kwarta. Ay, kasanong arudin nga eh. Napayag patarayak ko mamanay. Hindi ka lang mabay. Pataray ka la, pataray. Nakaungungor ta motor mo. Katawaan da ka. Apay kumakatawaan da. Ay, umapal da kiti Tawan motor da. Day takat segunda manon a motor. Tiap apalan da. Wala, mangtad ka kiti. No, day duldulin mo a kwarta. Awan kunak lang arudan. No awan ti gasolinam. Danom ti paggasolinam. Kanya, danom. Mapalin na yamay. Durante ka talaga. Anya mo ti kaslako. Wow ti ungor na ang motor alimabas. Ay, makapakigtaw. Ay, anya pa'y ngay. Jay imbaga ni Enteng nga ari-ari ti kalsada. Sino nga ari ti kalsada? Ay, asino pa'y ngay no din ni pari badong. Manipod addan motor na. Kanayon nga agpataray iti kalsada. Isuka di ti gimatang iti daan ang motor ni Kajaw. Wen ka no, Marey. Sinukatan na iti anak ti baka. Ay, sayang jay baka. No ila ko nanto, kalpasan ti sumagmamano abulan. Mano aribo ti mapaglakwan na. Ngamjay motor, sumagmamano abulan, goodbye. Iso nga rod nga inlako dati motor, tadaanan. Kat ginatang mat adagos ni Kabadang. Ay, win nga rod, Marey. Mala, ay. Anya ngay nga rod, nukas dyan ti pakaragsakan na. Ilisim man takarag-karag at tricycle mo, usip. Sino naglawat a pangipagnaam tatabadong? Apay nga ilisik. Apay, di mo makita. Alasong-lasong dita. Ha? Imbag dita nang iparkingam Ta, saan nga abot-abot? Talaga mo't adita ti paradaan. Saan mo't nga mabaling nga iparadak ti tricycle ko dita kalsada? Ilisim basay. Ta ipagnak, dahito yung motor ko, dita nang iparadaan. Nangalalamit ti kastangay tatabadong. Ilisik ti nakaparada at tricycle ko, tay pagnam ti motor mo. Padung para kunnay, di mo pala ilisay. Padung para man da pagbayad mo. Nakaparada, padung para. Nadamag ka. Nagsubang kayo kano kani pare ba daw?
Basol na mo ngaming kapitan. Ay, di mo patpatulan dayjay ta lakayan. Ay, pasensya kan. Ta si katag kabanwag pailaang. Wait. Rumbeng ka dayjay pakpakita na. Kain ibagbaga na. Nakaparada ti tricycle ko iji nagparadaak apag na anti-motor na. Ibaga nang ilisay. Nya ngay dayjay kapitan. Di imbagam ko mga iti kalsada ti pangipagnaan na tapno ayos na. Isumot ti imbagak. Ngem lasong-lasong kanu ti kalsada kap. Ibaga na pa'y apadong paran na kanu ti tricycle ko. Ay, ada nga ron samsamantong na dadya akong paray. Pa'y akas nga tati pa nagrasrasod na aya. Ay, no saan laalaklakayan kap, pinatiltilakaon. Imbag ta pinasinsaak. Ay, husto tinaramin mo usip. Di mo kabkabilan wano patpatulan ti lakay. Tabad! Apay asirig-sirigam day ta motor mo ba daw? Wait, kapabaliwak ti pintor na. Kamluwag lang nga abaraw. Oray tapalam iti pintor, nudaan mo ti makinana. Nangisit pa iti rumor nga asok na. Kano pagandaraw, nagpig sa ti rungaab na, kasla kuwaw. Anya, ayat tal na kamantuyan. Di mo yawin ti motor ko. Bagatag na motor ko, ngamti awan. Sayang jay baka nga insukat mo dita. Nakitak jay baka nga inwayway da. Kat naglukmag. Nagmayat ti pamagina. Ngam day ta motor ngay. Kalatlatay. Isong arod a pintura. Tapno tumarakay. Akas kanyak. Ngamita. Karurupan pa lang. Ngaminton mapintura na. Karurupak taon. Puurak to. Pay day ta motor. Maray, umutangak man iti bugkuong ba? Bayadak to no makalako ak itinatag. Kaawatan amang bayad. Sakan to makabayad. Nakaimulmula pa'y na ang kinatangyaw. Aganos ka na, Maray. Bayam, tano adda kwartak, itad ko adagaws. Ay! Anya ka di parikot mo. Parikot ko ti motor ni Batong ko, Maray. Isukit din ti urnungan na. Paggasolina, kan pagpatarimaan na kano, kas kada pagpapintor na. Anya nga min dinaknakan ni Kabadong. Tas sinukatan na dayjay ang motor. Daan kanumat nga min dayjay. Jak man amoy ti dayjay abadong. Jak mo no anya tinapampanunot na. Maray, kasibsibot mo't ni Marito yung anak kami suon. Anya ka di makagapaw. Kasoron na ti motor ni Badong na. Tila ka no motor natin ento na rin na. Kat iso tinagsubangan da kan ni Tanod Use. Uwan nga ron ka na, Maray. Ay, unay kat ni Pari Badungan. Kaslag pampanunot nga ubeng. Imbagamon. Iso nga agab aburido ni Marituyang. Ay, nalabit akanayon nga agapada. Kapo iti dayjay ang motor. Day tamo timbaga ni Marituyang. Awan pa'y kano igatang na iti bugoong. Iso nga inutang na tinala na itay ang bugoong. Iso nga at takalintagan ni Mare. Nga agpungtot kan ni Pari Badong. Imbag ta nagranata paray. Apay ka di paray. No kayat mau. Tagparti iti madaw, iti palay. Mata ka ba't din iti ara kapag sakot na paray. Manok ko na paray. Ay, native ka di. Una paray. Nalukmad nga upa madaw. Ay, sige. Damangin pa unak iti kumatang iti arak. Ay, umuna nga ro din iti palay paray. Parti na iti madaw. Sumarno kayong tawag kani usay. Ay, sige paray. Apay nga imay kayo diti paradaan ka. Ay, kumatang ka iti may sangke sa serbisa. Ito iti igatag mo, Ni? Sa dino ti pag-inumam? Di ka pa'y agawis mo, Kap. Ay, umay ka! No maisang pet mo ti arak. Umay ka, Ay, sige nga ron, Kap. Umaya. Sa dino ayan. Di balay ni pare ba daw? Agparte ka no iti nitip ama daw. Ay, ijay magayam. Diyak umay. Mga agsubang kami manay. Saan? Imbagak nga umay kami. Tas ikati gumatang iti arak. Kanyang iti ko na nakap. Uwin ko na na.
Di awanan, ti sakit tinakam-nakan ka. Nay, anya tilot-lutaw. Nasaya at mag. Nabanugak ngamin ang naggapoy di bangkan. Pulutan mi daytoy, kada parinteng. Tapno din nakpagungtan, may papaniti motor. Motor malain. Aramidem ti amay, gapoy ti day ta dungdungwam ang motor. Amo ka di day ta ang motor, ti mang dungukan ka, ah. Saan ka kadi asumanaw? Unay ka daytoy na ya. Asino ti saan amasuraun? Imbag ka day ta ang motor, tay ka gumaam nga ipaay ti masapul na. Amom daytoy motor, mabalin ko asakayan. Kahit maidanon na, ijay ilay. Angam si kangay, mabalin na ya, asakayan ka, mapan ijay ilay. Naan. Awan mo ni Marituyang, paray. Mayamon dito yang paray. Kanayon, marurod kanyak, gapo iti dayjay motor. Paray, enyak napatpatagan ka. Ni Marituyang, wano ti motor. Si kaki, di mo't paray. Agdumamot ti itod ti asawa, kun ti itod ti motor. Ang maminsan, naimimbag ti motor, tahad di nakapapaan paray. Ang nituyang ka, kanayon na nga pain. Kaste, napatpatag nga ron at motor mo. Ay, yakman mo paray. Pakabwasulak ka day, no kasto ti marikrik na. Kuano siyak. Awan makaartap iti kinapatag ni Banang Dungaw. Isupay lati kapatgan iti biyak ka. Pagkaukan, tamangantan to yan. Ha? Paggawam ta motor mo. Nangagkaw timbagam kin ni Kapitan. Anya kumatinanggag mo ngayon bagakin ni Kapitan. Salod sodam di tabagay. Saan kat asyak ti pagdamagam. Ang kaki di aggaon, tamangantan. Nanganakaw. Paggaukay ti kanam. Di nakibaon-baon. Ay, nagalas kita ramid mo. Naalalas pa'y taramid mo. Agpada kayo iti motor mo ang naalas. Ha? Di ta ka man langaw. Ay, anya nga tati pagpaspasog no danday siya bakitan. Pimanaw mo tayo. Sa kayak man kidi da ito'y motor. Kagpatarayak manay, kalsada. Di na konsitain ni parinteng. Tapi nagpulutan ka, niti-niti ba manaw. Ay na. Ay nagmahiyatin ti kastoy nga pataray iti motor. Nagganas na talaga. Ay papartakang magpahititaray na. Nabumalasi wakigaw tinuan. Ilisig pa sa'yo. Ang diritso mo tinititipang di motor. Awan preno na. Intay arayatan ni Paribadaw. Natindag ka no iti igiti kalsada. Ingka ibaga ni Marituyang. Usep, udgam. Umuna kay Ijayang. Tapno maarayat yun ni Tata Badaw. Inakmat Ijayan ni Nanatuyang. Ingka natap no mapan kami matin. Kaasin ni Paribadaw. Mala, mapana kaon, Kapitan. Kasanukan. Intapwak na kamat, jay dungdungwam ang motor. Ay, sinalbag ang motoray. Bulok mo gamay. Diyak mo na iturungay. Dayta ka di pa'y motor mo, ti pangipanam iti amin mo, ti dongdongwam. Ay, saanan to yan. Si kapay lang, ti kapatgan. Ay, ipanakman iti ospital to yan. Sakayam ka di pa'y dayta motor mo. Ay, saanan to yan. Isuasuray. Ay, Tata Badong, agnakin kan. Di mo isukat ni Nana Tuyang iti motor. Ala sigay, dilang tinagdipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Insurat para itirasyo ni Step Meron Laliga. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540.
Diyan na ito ang estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Ay gumatangak man iti may sabuti nga arak do adda kagawad. Katadda kapitan, mabiit laag. Adtoy. Ay na. Ay mutoy ta uminom kami man iti arak. Kadwak itaka ni pare Badong kundi kwaraw. Pulutan nyo nga kapitan. Mabalin ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. Ay, kasta. Ay, agpaluto akman nga ron iti pinapaitan. Ay, so ti pulutanan may. Awan urayin nyo tagluto Mala. Ay, very much thank you kagawa. Tapnoy pagkakadakayaw. Ay, nasingad kami nga agpagayam kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arod no kastangkay. At pag-asa na ito'y barangay tayo makadawat iti pagsayatan no kasanaw. Totoo yan. Mamati ka! Da. Ay, sukadan tayo man dahi ta saritaan iti puzzle. Puzzle? No, burburja. Ang bagla pagluluwaan. Ay, dahi tati kayat ka pare Badong. Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Ang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo. Kastay, alam da ito'y papel. Ta lukot-lukot ang analaing pare. Galpasan na. Anyat mapasama. Kabailak to nga isublay. Iti sigod nga itsura na. Aus! Mama! Teka. Di na kuman lang sutan pare. Pati nga agpaiso kan kamay. Tataba daw. Ay, agbaysa. Mamati kayo kanya ka. Parinday. Kwaraw. Kabailak to nga isubli iti sigod nga itsura na. Kunak langaro day. Langaro. Mutoy deta papel. Sige man nga radang kail. Lukot-lukot naman na yung bag. Kalpasan na. Itat mo kanyak. Taulitak pa yung lukutan. Pangkitaan man o kabalan pa ni Tata Badong nga subliti sigod nga itsura na. No di na bilang maisubliti sigod kat. Ay sus pagbultain ta iti one battle nga arakan pulutan. Yes. Wayne! Anya, kikidi na ya. Nasaya at nakita ka dito ay maribanang. Awan ka din ni Badong di tabalayaw. Day, awan ba't maray? Ay, ang mga nun na pan ijabalay ni Kwarog. Naggapuak nga rod ijay kat awan da. Nukas ta nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanan atalo kada inteng ijay tersena. Anya? Ay, amumutan ti aramid da ijay atalo. Day talamapan agin inom iti arak ti aramiden da. Nukas ta nga agsasarak da. Ay, wunan niya. Salbag da di alaklakayan. Kunana amapanla ang gumatang itinateng apang rabyan may. Ngamjak mat maurayan. Ay, tinasayaat. Agkuyog ta amapan ijay tersena. Takitaan taman no adda da ijay. Ita pare. Kas makita. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intid mo. Uray lalim muknag. Kita man no may sublim to pa'y iti sigod nga itsura na. Siman. Ay, agyaman na paray. Sige, tama pa pa iti CR. Kasapulak na ito yung papel. Ay, loko ka pare. Yay.
Ay, di kang danag. Tag gumatang agto iti arak. Ken pulutan. Loko na dyan tao. Na may saan na tamutan. Ayan ni Inteng, marikwanang. Adda nakaibaga nga adda na kanu dito nga agbarbartag. Pudno day ta, maribanang. Kukumaray. Adda na dita. Nay. Ha, wen nga agpaisaw. Nay, Angel. Ano na yung tibanang? Ay, ang mga noyung tugot na tayo, balunat na. ay, aglimangak sa kwarog. Ay, sus, delikado ni Antay. Ay, Salbag ka alaklakayan. Ilang mga nakgayam Kuha. Ala, tumakder ka di tatagawid tan. Intay! Ay, namatin kwarog. Kung nakadi mo ibagbaga nga adak dito'y. Imbagam sa kandi Antim. talaga kiti ang nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol, Intay. Jesus. Kayat mo tabalunatan ka, Di mo kayat ti agawin, Kuha. Sige. Agawin akong banang dungo. Ay, bigat magaya, man. Ay na. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Tayo may naksinukon ni Tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Sanda ka pinagmulta da pare intingkin kwaraw. Hindi malam kalman. Nakaring kamot gaya man ba daw? Ayan, dyan nateng ako nam agatangam. Irwar mo na, taiso ti ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatak matintigim matang Tuyang. Day tangamin ka. Awan lakit day tagbarbartag ti paglaingam. Nang runa no agrara na kayo kada kapitan. Ay, urayin na nga raw Tuyang. Tamasapa ka mapan gumatang iti sidain taan na tayong. Alaga raw, kartingam. Kitnay, awan ti mailutok amasida. Kumatangak man iti tarong, pariya. Karabasa ken aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni Tuyang ko a pinakbay. Naimas kay tipagbay. Ayun kabadong. Pudno day ta. Ken pautangan nak metay iti may sa abuti ti arak. Ta bungarag man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manen iti arak. Di ka kadiagda nagmaray. Bayadak tumot lang nga dagaws. No da kwarta ka. Promise. Mala, won. Ikan ka. Basta ika rin. Bayadam tumot lang nga dagaws. Win ka day. Promise kunak lang nga ruday. Nay, si kamot gaya maribanang. Won, mare. Imayak, taumay kuman kita ang dagiti buryas nga ilaklakom. Kastaya maray. Won. Manungay ti may sa aburyas, marituyan. No si kamaray, uray itad ko iti 5,000 kinaysa. Sige. Alaak man nga rod ti maysa. Umayto ni Inteng ang mangala. Sige maray, urayat nga raw ni kapitan. 5,000 pisos amin day ta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarog tailugan nyo iti tricycle na tiburyas aginatang ko kani Marituyan. Ayan nga ti pagmerienda mi ka ni Kwaraw. Na, para mga lalaang iti buryas, masapul pa'y lang ada meriendayaw. Adto iti sangagasot pisos. Nayon na mun Ay, agyaman nak sige dong nga. Ta mapanakot iti ayan ni Kwaraw. Di kay agbaybayag Taado pa'y tinaskan ang maaramid dito. Wen kadi. Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay a pangalaan ta iti paggatang iti agas mo. Nasayata na ranaan kayo dito tiresina ni Kagawad Kwanang. Tataba daw, ang galinteng. Ay, itatanaraan da kami dito tirsina. Saan kan ang makaligtas kada kami ita? Anya ti kayat mo sa pare? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kan ni Kwarog idan na minsan. Weng. Tapno amaw. Iso nga ituloy mo ita ti gumatang iti arak ken pulutan. Weng. Anya,
Masapul amultain da ka. Dali ng sutan na kami kan ni Kwaraw. Way, Di ko na makalisi ka, paray. way. Ay, awan kwartak paray. Ay, anay. Tila pala ko paray. Di mo lapin ko sila. Anya ti kaya ko. Pairot mo lupalukay. No gumatang kay ti arakan pulutan, lukaya. Ngayon saan pairotak ti mang lapigos ka? Anay. Wawawanan paray. Yes. Tila pala ko, ipatam nga ro din Kurang pa ti arakan pulutan pare ba daw? Bitin ti may sa abuti ti arak. Ngayon utang mo. Iso nga, agnayot ka pa. Nupod no madla, kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Basta unang kalintay. Di ka agbartag, tadapay papananta. Agungat na yung tibanan. Agsakrat sabat din ni kagawan ko na. Di niya pag-gustaw. Isarding tayong tiyuminaw. Nagrigat da asawa na. Imbaga niya tawang payasawa. Angim, agiray. Kurahuti siya. Mga tayo ba paray? Pagustuhan ka. Ay, nakaturog ay. Ni parinting kong kwaraw. Kapoy ti bartag na. Amo ka unti aramidag kadakwada. Kundaway kunday tawi. Kautek ti bulsa ti pantalon ni parinting. Aday ta. At na kwarta na ngagpaisaw. Ala, sakto pumanaw di tawi. Angel, hindi ka di pa inausawan. Agreeing kayo na. Tainta na lang ti Buriyas, ije balay na natuyang. Agungat niyan ti Banang, no saan tama pan. Wala niya. Sige, intan ko rog. Nariga tayo no, balo na tenak ni Antem. Mano tintad ka da kayo ng tibana nga pagbayad iti Buriyas ni Nana Tuyang. 5,000 amen. Ada itu... Ha? Apa ngay? Awan beten iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ay. Hindi nakita ni Tagas na. Hawan ni nalala. Sus, ano kasta? Isa pulintan ni pari ba daw? Ay, awan ti amok iti mapukpukaw ang kwartang paray. Pang-asim aparay. Ipudnom no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan na nga awan ti kwarta nga inted na. Sapay pagbayad ko iti Buriyas sumitlang ka ni Marituyan. Ay, awan ti amok di tako naklangaro din paray. Sus. Di kaya makawawat. Na. Amangan mo't no sa bahal iti nakatinagan nyo iti kwarta hanggang. Nga ta. Kinapudno na. Nakitak ni Kabadong a kinaut na ti bulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talamisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, Maray. Kastagayam Ay, agyaman ak marikwanang. Ala, inteng. Mapan mo ayaban ni Pari Badong. Taag sasango kayo. Amin ditoy. Masapul nga isubli na ti 5,000 kan ka. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, inteng? Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Amidek, siyak, tinangalay ti kwarta ni parinteng. Ay, makitam. Ay, inton kun papispisan kan. Ay, sana pare. Kasyanak Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taad damot la ang basol mo, inteng. Sigay, tapno malpasan ti amin. Itad kun ti Buriyas ko kada kayaw, Maribanang, Kapitan. Agyaman kami no kasta, Marituyang. Anya ngay aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wan tuyang. Pare, pakawanan nak Ikarek, dinton maulit pa, tinaramid ko king ka. Fix man pare. Sige. Pakawanan ka, pare ba daw? Ay, agyaman nak pare. Mala, umay kan, agawid tan.
Mangibabain ka! Napay manin akasla kumilaw day tamatam amang kita dungo. What is my basol to you? Sinalbag ka alaklakayan. Amaw nga da napatag alakad yo kan ni Kwarog. Ngam napan kayo kit din naginom iti arak. Ini ba nang naera na la nagsasabat kami at talo kada Kwarog kan pare ba daw. So nangala kami met iti arak. Pag-iistoryaan mi kuma. Apay, masapol nga darak, tapno makapaginistorya kayo kada Kwarog kan pari badong? Anay! Hindi kabutin, anay ko. Nakitutak pa'y. Ay, di ka agsangit. Agsubsubra ka na. Sige. Subarde nga kung nga agsangit. Inton maminsan, no amom nga adda na patag apapanam. Liklikam ti arak, Nawatam, Win. Nasaya. Iti ka nitong aramidang pay. Agsagana ka! Anay ko. Diyak to nagbarbatek no ada napatag alakad ko. Kan, ada awit ko akwarta. Agsingsing putak to. Rumbang laang. Tasikat ti kapitan. Naimbag ata da ni Marikwan ang anak kakita ka ni Pari Badong. Tano awan. Ay, sayang ti 5,000 pesos nga urnong ko. Salbag ka. Ay, pakasi ba? Hindi mo ilayat din. Anay ko. Masakitan ang uray layat. Ay na, tatabadong Kwarog ken Kapitan Enteng. Saan nga mi nakasapulan pa nga uminom kayo iti arak, kabayatan ti panagsasari tayo. Tapno na saya at ti panaglalangin nyo. Sigamot, Kapitan, pudno tinakuna ni Nana Banang. Adi kay agbartek no adda na patag alakad yo. Iti kasta, mailisi kayo iti pagdaksan nyo. Ala sigay! Dinon, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yahya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Tunay ba't ang nagpiksa ti uli na nayalimaba sa tricycle, Maray? Wen nga rod, sapay nagpartak ti panagpataray na. Bawal ti panagpataray akas takaparta kan natagari at tricycle. Matiliw pumadagi ti kakasta at tricycle driver. Kunamlan asino da nga ari iti kalsada. Wen nga rod nakita ta kumakat no asino jay driver. Ta ireklamo ta kan ni Enteng. Saan tamat ngamin anabigbeg, tanakabong jerupa na. Amangan mat no ni Kwarog. Mabalin nga isaw. When no, dagiti kakadwa na at tricycle driver. Apay, asino ti tantanawam di tatawa, Enteng? Dayjay nga rod nagpartak ti pataray na at tricycle driver. Si putak man alumabas, ta makitak no asino, ta ungtak. Kunak no da kami laang kan ni Marikwan ang tinakadlaw iti dayta tricycle. Uray si kamo gayam.
Kinuadak iti barangay hall. Kasarsaritak dagiti tanod ka, hindi kilat alimabas. Ay na, nakiktot kami. Ay, uray da kami nga ron kan ni Mari Kuhanang. Permi tikigtot may. Hindi nakiktot kami. Kunamay. Ha! Hindi si Marding Timiteng. Ha! Kunami manan. Entay, sumardang kan nga agistorya. Madamaak pa ilang nga istorya. Tila manan ibagbagam. Ay, ituloy ko nga rodan. Gapo itikigtot may. Rimwar kami amin. Kahit nakita yo no asino jay driver ti tricycle. Di kwan. Ha! Kunami manan. Entay, makitam to'y aklo nga igam ka, Ipang urko na ito'y kan ka, no di ka pa'y lasumardan. Ada kumapay tuloy ti istorya. Ay, di mo ilaylayat ata magano, maidisom iti tuktok ko. Agkalkalbo lang nga rin. Ala, ituloy mo ti agluto. Sana siya ti tricycle driver ang nagpartak ti panagpataray na. Kada sino ngay nga raw do? Ang mga numay sa kadagiti tanod mo at tricycle driver. Ay, awan ka da kami, kagawad. Amumi mo tadakas nagpataray iti napartak. Siguro, dayo dahi at tricycle driver. Dahi tatinas ka natakwatan, may. Ay, saan nyo nga ipalubos nga umay agbasak-basak dagita dayo at tricycle driver? Dito'y barangay tayaw. Nang runa dagiti awan disiplina na a driver. Sino ay ati awan disiplina na a tricycle driver dito, Chip? Jak nga rod ang mausap. Hay? Pero dyan na tinagan ti tuda tayo diti kabildatan. Nasisingpet tayo mo amin. Disiplinado tayo, pay. Amo ka, masino dyan pasaway a driver? Ha? Amo mon? Asino ngay? Ni tata ba daw? Di tata ba daw? Kat isulang mo tinapartak ti panagpataray na dito'y kabildatan. Manungal daw adyak nakitkita ni tata ba daw? Kastaya. Wen, ninanatuyang ati kanayon ko makita. Ay, yamat tayo dyan nga ungor ti motor. Ay, bigat. Imbis taraok ti manok ti manggag. Ungurmet ti mangriing kadatan. Kasla ikarkaro na pa ay. Sino nga taday ta akaubay? Kasla asidaglaang mat dito balay. Na, kaya sino ko mati kaasit gan nakaaruba? Damari tuyang, kan pari badong. Gumatangak man iti kape ken asukar, Maray. Nasaya atay may ka, Maray. Damagak man laeng ken ka, no am-am di agpatpataray iti tricycle anapartak, itay aldaw. Ay, Na, apay nga katawa ka, adda baro a tricycle driver dito'y kabildatan, Maray. Asinaw, ay bagbagaam no am-am dahi a tricycle driver. Tapno saan anapartak ti panagpataray na, makadisgrasya Ay, bagbagam, ano am-amaw. No am-amok, talaga bagbagaak. Mala, iyawat mukit din tay gatgatangak akapikan asukar, tamapanak agkapay. Masapa ak arumwar ita. Intay, adamat tricycle di tasangwanan ti balay damari tuyang. Wen garab. Ti kayat na asawan, ni badong na tinagpaandar iti tricycle itay parbangon. Tapno disturbon na tay amin? Ha! Kayat naapuyatan da tayo amin. Saan gayam anasaya at akong pare dahi ta apari badong Ay, wen nga rod ni mat marito yang jerimwar ijabalay da. Na, nagdugan iti motor nan Kat pinaandar nan jay tricycle. Na. Pinapanisbus nan. Na. Nagpartakon ti panagpataray na. Na, kayat nan sapay apataya banjay tricycle. Isugayam tinapartak nga agpatpataray iti tricycle Wen nga rod, na,
Naglukon dayjay ako, Maray. Chip! Uy, magaling ka, Chip! Abay, awan pa imot pa sa hiraw, nga mangriringkan. Adamutan imo na itipila. Anya, imuna, kat no sakti umuna itipila. Kita mo. Sino ti akin tricycle iti dayta? Nakita mo latan nga dadita umuna apila. Ay, aglalaban tayo no kastoy lang. Sana mabaling nga da umagaw itipila. No sino man deta nalastaw, makaraman kanya. Rumor taking kuko iti tricycle. Anya nga, naglalaban tayo. Wana! Siya! Siya ti akin kukwa dita tricycle. Ha? Chip! Ninanatuyang, mate! Siya nga raw. Awan lat sa balin nga aking kukwa. Bakatan mo, Chip? Alangan nakalabanan ba ita? Sobra na senior citizen. Ay, napay nagpasada ka pa lang na natuyang kat bakbakitan kan. Nagko na bakit akaun? Ha? Napigpig sa akto pa ingam da kayo nga agpasada. Angam sakti umuna iti pila. Na, kita am day takalukwam kwaraw. Kaya mo kiding nga unaan ti bakay. Siyak ti umuna iti pila. Awan respeto yo iti bakay. Chip, paunaan taman langan. Mare, nimot gaya marito yang jay tricycle driver anapartak ti panagpatpataray na. Wan, Maray. Nga, agas, big-bigat apaandaran na jay tricycle na. Kunak ano siya lang ti makangkangag iti dayta. Ay, urayak lang mariing anak kasapsapa. Apay, awan ni badong nangagpasada aya. Saan sapay nga minasimbang bal. Mga maray, umay kayo naglugan dito yung tricycle ka. Ay, marikwanang, ada pa panam aya. Ay, saan nakpay nga agudong, Maray? Ado pa'y tilakaw. Saan kayo pa'y nagluglugan dito yung tricycle ka? Da kayo pa'y mat ako kumarig titi na kaya taglugan. Gumuraksan. Na, Ay, kat nairanamot namin nga awat ti papanan me, Maray. Agpilpili kayo kitya, iti pagluganan. ay, saan ka agumura, marituyang? Mapanak lang agkitan iti sa bali a pasahiros ka. Sige, kita kayaw. Na. Pinapanerber naman ti tricycle na. Pilitan latakit din nga aglugan, katawan nga rod papanan ka. Kan maysa, delikado ti aglugan iti tricycle na. Kita man ti panagmanmaneho na, Mare. Pirme, apatapukan na ti kalsada. Mapan ka no mangkita iti pasaheros na. Asino ngay nga tatimayat nga aglugan di ta tricycle na mat? When asino man nga aglugan, nauman nga agbibiyag. Kapitan, sa dino ti papanam. Kilat a pinayabanak ni Apo Mayor. Ada kano emergency meeting may akakapitan. Kay, magmagna ka nga agpailay. Saan Agururayak nga ron iti pagluganak. Aglugan kan dito yung tricycle ka. Mabaling agluganak. Apay kit dinasaan. Agap apuraak. Jak mabalin ti maladaw. Ay kat intan kapitan. Tapno makadanon ka adagos ijay papanam. Chip, adamo man ang pasahiros ni Nana Tuyang nga intulod na. Sino man nga tanong naalilaw na. Partak na. Apo, nagtapo kan. Ay, uray ka bat-batuan ti kalsada. Kanlika-likaaw ngam nagpartak latangag pataray. Kasi ti pasahiros na. Sigurado apirmi ti nervyos na. Ay, may kadinting di tagbat-batay. Ay, si kamot kapitan. Nervyoso ka launay. Nagpartak ti panagpataray mo. Mayatan niya, kapitan. Mabiit ka makadano ni Jay Papanam. Lisyambit adag iti naunag nga abot-abot ti kalsada. Awan ti lisi-lisay. Adulamay. Ay na.
Kumpit ka lang, kapitan. Lisyam day ta kapitakan. Aha, ato lamay. Sus na parsya ka na kon. Pulbos mo na. Narugitaan ng tibadok. Kasano ak pa ita sumango kini Apo Mayaw? Kapitan, kumpit ka. Kumpit ka man. Apay nga. Gun ti tricycle. Sus. At dan samot maikikat atong milyunan. Sardin mo pa'y nga ron Api ngay sardin ko ngay kat agap apura ka nga raw. Saan atornilyo ti may ikat maray? Anya ngay nga raw. Decide ka na nagluganak. May sinamitan. Ayaw may kan, kapitan. Di kang batbatay! Paraw, tulungan dakman. Nabati ni kapitan. Ha? Nakabat siya, nay. Ijay salugan. Pati jay sidecar ko. Nabatay. Ay, kaasimat nga angkal ka. Sana nakadano ni Jay Papanan na. Intay tulungan nun tanay agdirdirit sound. Ay, nagturungan ngayon ti sidecar mau. Biro kanyo Ha? Ay, Di kita ni tikas ta. ha? Apay asan? Kat duwata mapanmang biraw. Apay akarama na manoy. Madi Asino ti chiptanod di tawi? Ha? Sika. Kahit, asino ka? Tanod na. Ibabaon ka at tanod ka, iso atong palan na. Wun man langay. Ayan mo, kapitan! Woo! Ay, Woo! apay ngagpukpukaw ka. Tapno mabirukan ta ni kapitan Nagmayat ti sisikaw ilam di ta ngagpukpukaw. Magnaka at agbirok ta. Ha? Kanya matay. Nabanog na tao kay. Sige nga raw, pukawan talangan ni Uncle ka. Isumay, nalalaka birukan. Kap! Kapitan Inteng! Woo! Uncle! Here. Ha? Simong bat. Ay, umay ka. Inta kita ano sa dino ti ayan na. Ay, kapitan, kunak no nataykan. Si bibiyag ka pa'y malagayam. Nagluko kan. Kasla kayat mo ang matay ti tao. Sang-sangitan nakpa yun. Ay, si bibiyag ka pa'y malagayam, kapitan. Tagkatawa ka man nun. Di mo gayam kayat ngagsangit Ha? Di agkatawa ta si bibiyag ka pa'y. Ang kinapudno na, kapitan. Agkitawak iti dispensar, gapo iti naramit kao. Kasano nun nataya kon? Di awanan ti kapitan nyo ang nagagat ka na anaws. Isungarud asuray, bayam. Itatasim mang puetan ni badong kao, isaw ti agdrive iti tricycle. Tiarami deklangang, agyan iti balay. Nasaysaya at pay dayta, marituya. Saanan nga agmaneho iti tricycle ni Marituyang. Tadi nagayam ammo ti agmaneho. Agluto lang mo ti ammo nang aramidan nga main. Nay, unay matan ang nagbuntog day ta tricycle, Mare. Kasla makipamumpon. Asino nga iti driver? Kaslamat ni Pari Badong. Nay, aywan. Ay na, no nagpartak ti panagpataray ni Marituyang. Nagbuntog mo't unay ti panagpataray ni Kabadong. Wen nga rod Ay, kayat kun at aglugan iti nabuntog. Ta sigurado ang makasangpetak asi kakaradkad iti papanak. Wan Maribanang, husto launay ta imbagam. Ay Toyang, saan ngayon napuraan ti panagmaneho? Tinaskan, jay kinatalgad ti pasahero kan driver. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.